Bushawa kwaba eba too much GH. Now what we must know suffer Adom Chedia Esan air trend is like every week biano suffer Adom Chedia air trend all because of Entiasia a software a cano any a Christopher and Sedantin in church ase. Now this week suffer be a friend of OBOTAN air part of the name they say wa can't see me afa ever pass off for Adom Chedia on and some more kind draw. As a matter of fact, a Church of Christ suffer be and they can send share on nano say umbra no beka. Minukasi a 7 or quarter ya train suffer OBOTAN or court for more than 6 months. The watch him say Nisika winina a sending in our court. That's my bro. My bro, a brahma born 2 years in the court. I'm very serious. Papa don't you understand how free. Although there sounds a similar provoking sana. No, the both no big native society won't tear chapabia. Doom is there. Nipa or creative problem, no man. Yes, Sacho Pano Quano, Papano, my bafoma. Let's see a mark of cancer in the booth. Until the booth and what I may say. I just say. On one and I'm the son I put in and saw them walk as and I could call the chow pepper. But I want on one side of okay, H. Yes, Moja. Mamma to toss so below your smoja nana, a free yame. As I summon a museum, and then I may add sin near maybe as you. Oh, Ebusia, made in same much muna, made the aberrant message in the subscribe my page you name me Adom so send me upload biasona sa a bit back. Ebusia video be air trendy a mere minia the godson and the grantee suffer OBOTAN an interview. And I suffer OBOTAN the chopper Emma Philadelphia for any pass off for Adom Chedia say. And some more can find when you say, in Senchene, Yamana, so for Adom Chedia tono, just or the funus you and nay. Now, post the phones I can't we are coaching court no. The Cheremua or the Banature say, eh, suffer by quiet friend of Pastor Asiamah, our Church of Christ ni, or say, as I suffer way and a share, they say, on Casa and Semono. Let me who say, or the funus you be, and all your court, meaning. But and Pastor Dine. I can't say, or Chudom Nam Sadi and so. This is my daddy, and you mean can say, sir, new man, yet to us all demono, if you see a day, and a man cancer. A common call, a can't home. Ebusia yenim suffer OBOTAN say, a ban expose dia or ya dear pa, or expose a software who draw our Ghana. Now the way I suffer OBOTAN Casano, so wouldn't me here. Obagin said, name some more canning a yampa. But who knows, say, in some more canning a yampa, but just that we new evidence. It's in a soft Adom Chedia chain or no. When him say no crown of Wakandi, name or near dance, I dance be wait with their mark court, say, a yampa, some say, or the funus you and a yene, so below, and any other things now, or you know. Now, and then, Sofu Asiamah, I granted an interview, our GH Pong. Mechow, our Erade Edimu. Na your family brother Asiamah, Church of Christ. And me can say on a video be with the credit no Emma another channel say the God Son or something like that. Na mini sa the God Son no ne contact. Na with the number no me hu ye ewo o channel no eso. Timisrawa note kakra me de everywhere. So what chance be a bit me forward e de ama sa the God Son no a who right so bit me ayesa na asama make catch so nso no who right so o uma obia etumi atibie na video na me hu ye no enra uyi ye no de me hu ye no se abrante wose ye fra no OBOTAN wose ne din the blessed blade edin a me din nim no na okọ ho nsore no oye osofo na ye fra no OBOTAN na video ni mu no opa opani Adom Kyei a echew na ne boni bi waye no ne ho asem bi waka na asasem no eye ebra na me wo takrade Church of Christ and ye program and ye invite OBOTAN say ofre Pentecostal
any charismatic honhom semimu and waba Church of Christ. Inti oni yen emeche owo honhom sorry mu no. Ebra no odi no sofo no enema ohuye. Ana obabeka ensem bebre na ninsam okan ne nkrofo a obo mu din no. Enye opani Adom Kyei ankwampo edin no oboe. Obo Ghana so-called adifo bebre din esi so dua se woni wo mo anante na onim na okan ne nsem bebre. At the end of the day no the ebesi ye no se oma ya so te se opani Adom Kyei e de no court e wasam a okan no ho. Sabran na de no epemme e ma me behu se papa no atumi anya ahoden de obotan ko court de a e na ensam a obotan kekan no ebia na enye nokre enti immediately ana program na ye no topic no sabe enye Adom Kyei a nemum eye ensam o kan no nyina ene ye de to YouTube enti me ma ye video no every YouTube tie delete every YouTube kra because minya suspicion say ene na asaba o kan no enya ne kwan eno no anasa odi atro e de atia opani no matese ebinum eka se enkesa se o kasa no na meme ho no nkesa me stop no mate Adom Kyei bloggers OB4 TV as hwan ane Steve Media no edi matem se de ebre nyina omo eye no minim yansa me sabe kwasea ena o kasa no man stop no me ye den na ma stop no enipa no every baby na aba waba asori no mu ena wo se woni ye ebeka enema ohuye ewo ebra na owo huhu sori mu no me den ma hunsa sama wo kan oboa enu ti no ma hunsa ngofo na di matem wo sa ade enu mu bebre na omo di matem ni nsam ntwa to so ne nema omo aye wo social media no so bia no ya na menya interest se me ba se me be explain sabe I have better things to do a chance me gina ho na we nu ma ba kan nsam na me be chirechirem ene ade na obotan video ni dia me the way ebro ono atibi not the whole world atesa me bi ehunu study abrante no ofra no ho obotan suban a wode nam wasa so no study esitie na obi age no adi so yo nipa a wasakra sa nipa kro no ono advice no video no so ode pa opani Adom Kyei a chew no afede okodu ba bia wo se nsam o kan ni nyina enye nokre na in a way no o kan nyina aboma no do pes wo kire ne se eye me da no usu Asiamah ena me coachi no se onka ensam a okan na efiri no anadwo nyina asam no meserea na asaye me nwonwa se enti nipa bitimi tina ewiase edi boni sei nipa bitimi tina ewiase konkoto stories kunkum na nim yes asam a woka no ye no kre sade wei ana abrante no wayewu sa utie de di kan akra no de manije kase wo mu ne se ye wo sabe emprebiasan nipa enyansafo ena sabe emprebiasan ye wo nkwasiafo onyansani eti asem a wo de two tables so na wo hwehwem yie pa enti obotan asem a wo ka se eye me danasiama ena me coachi no se o meka nsem o ka fa opani Adom Kyei ho no de manije no se minim se sabe onyansani biara a wotie sa asemi no enim se asam a obotan ka no oboa na ema wrehu se nka sabe wahunu sa nyansa no se wo bepa opani Adom Kyei achewa aden na wo sa be di atro e wo wachew pa ni mu onyankopon ne no ye ade no enye dipa enti se wo se wo bepa chew na atro na wo bedi e wo wachew pa ni mu a na me no kasa na maka chen se
meja ama nyankopon wase wabo bibia o trete me na ja ama nyankopon say nyankopon na di asam esa say asam a obotan eka no ensi ne ensi china da me say me ne obotan entena ase one on one eni nkomo e ma no moro 15 minutes da ebi nsi da e o mabrabom enti aye den na me ena sa be na be kasa ekwa no opani adum che bia no kwa me akwa na me hye da nim no papa oni obi an me hye da enim no papa wo na wo se wo ye na wo ye odifo enti wadan fofo adifo anu omo ye adwuma no sei enye ono kwa na abo ni din o ubu bodi bebre akire kwa na me research ehwe nkrofo abobo omu din no ahu yi asam san kobo san nkrofo ndi enti se opani adum che bia nsam a wo keka tantantan no a me pese me repeat no se meme na me coach wo na wo kan ya omo aka no mu se obotan ma me se omo aka no obu omu din no so no anu so me na me coach no e wo program na se na yankopon na ye de ani ato ka mesa di video na sa ba to YouTube biem na obi antie ensam a obotan aka kan na menye enna mo nyame no a ye nyina yese yesum no enti na we nyina beboa ama obi a watie obotan obotan free di matem e wo social media so no ne men kasa ne ho da na tem dide na odide no because bitie no na samia mawra ho say okonkoto story ade a onim one kind ma the whole world into that me baby wa America na wa rasta ensi da me babie no wa rasta anso so wanya daje kasa kunkum na nim saa minim ade a abrante we ehwehwe e wo wiase abotan eba abonten ebra OB4 ne Steve media omodi mi photo ebeto ha ne de mayo bi abetwa me ho ahia me school a me ye e wotakrade e de boa o man Ghana for 14 years no sabe na me pema ne o mo adanti e na me ye saa na obotan na e confirm say ana me ne mayo an dey sanse na ono obotan no e ma me o say friend ayi manpower adure friend no manpower me tie sanse bo nyina na me mo ahye me say na dey ba asem ni wo obotan na o ma me enuro e na me ne e ma adeda but ma ye komo sa ne manema we enu nyina ho na mahu se afa na nyankopon e pa obotan ho entoma ama obia otie enu a ofa ne serious na nsama wo kan ye nokore no ebe hunu se oye otrofo onye onipa a oka nokore e wo kwan bia so sa obotan betumi abegina ha beka se ensama oka fa opani adum che dua ho no me da na se aba na me se o meka na miti asabe kra esan se na adum che asori abata krade ama me masori egu omo kika kasa ansam na de ebu hu nyina se Church of Christ no omo nim asori kra efe ne sa ana obotan ba Church of Christ no wa amra ne ho ase anye enkyerɛkyerɛ enti oda so kra fa me Pastor Asiamah me menya pastor he am from me Pastor Asiamah enso da bia sa na ofra me Pastor Asiamah isan se wan to ne bo ase ansua de sa adum che dua asori bata krade a na asori ewo yitakrade nyina na menko amasori ana nka ebegu ana asema omo kan so no Church of Christ no enyame na me de ba yo Ghana for Church of Christ dan owusu Asiamah menye head pastor menye kofa bai a the Church of Christ bai na me preachi at the Matakrade Central Church of Christ ti adwuma me ye TV so na me ba nyina ye Matakrade Church of Christ no ene ye sa TV program no Church of Christ no asafu bia gina ne nan so a o ye na adwuma the Church of Christ ye ni headquarters e wo bia a Church of Christ wo no mo amo wo ho no mo amo ye Church of Christ mo amo bu mu man ene ye ya ade na mom na adwuma nyame de ahya mensa no eye kese eno ntira me ba TV so e be ya madwuma ene ade de obotan apotre wo wiase nyina no wa ente sada bre Church of Christ ye honhon sore ene omo prophet phone bi na omo namo a na macho men edi omo achi na omo afa boys bi e kan omo ho so omo ne boys na nam no me mabra bo mente sa o Church of Christ nya sa na te Takrade Church of Christ anu anu me namo a enti nipa bebre kura omo atemeka sa but they don't know me ohia me pa ohume
memfa obi na meni abrante bi a me nam emrante a metete wom ne emrante a yetete wom e Bible College ankasa certified Bible College ye disabe nyame mu nimdi ankasa e de ma nipa na nya macho men a odi machi ana obi a odi machi a sade obotan airport na I said that obi a oba Church of Christ obedi machi Ghana nyina ntia sese obotan Church of Christ oba mu nyame na mede no ba mu obo asu e Church of Christ mu e buo krom Kumase into obotan Church of Christ oba na nya takrade mpo e na oba the only encounter me nya with him and say ye te say wabosu no na ye program no na ye invite no say and ye oni ye emehye ebra no ye false prophet no a ono a eka no ensem osi ye na obeke kan sansem we nyina edifa opani adum chebia ene wo mo aka no ho so obotan se me na me coachi no so wonka sansem na sabe onyansani bia mi sa ne question say na ensem ahodo na waka a eda social media so say we ye say no eno so Asiamah ne coachi no edi adansa ka to say obotan ye otrofo wose wakodi hene mema bedu akodi hene mo mudue memma omudue onipa otimi konkoto story asem o ensida no create no kekan sam kunkum nanim say asem no e nokore ena nyankopon hohom ka kire me say ena nyankopon hohom ka kire me say obotan nya nipa wa sakra na dwen on sakra na dwen o hwehwe bibi na oba Church of Christ na de kodi anu wo hwehwe na dwen ye ne say da breme ye head of Church of Christ ejira da de kodi anu ka me ho na obenya ade afri ena ade a wo hwehwe no emisa ne nsa anka na nokore ene atoro ebri biara nokore bedi nokore ebedi enkunim enti mi da nyame ase wasem a obotan de abe na me ka so my Ghana say oboa nokore ba ko kure nim me kasa wo nyame anim ba preaching for 40 years me no obotan entna ase any 15 minutes a me no din komo one on one say da yo ye nyina wo create say da bro nimme na one me atena na one me din komo na sefo no eye nkontompo sam na wo twa na e ma wreho say ebra nsem we nyina bae no me kura na me wo America wo me bae na me bebisa takrade Church of Christ say abusuafo opani obotan asem no wose one opani adom chebia asem no lawyer no a okono wose ska ode befro ka ne ade ye twa sika bi e de ato na bo de ama no ana takrade church report ade ma me ne say wo mo frɛ obotan say sika no brabaji a wose onye ready ebisa obi a ka cha na say onkopa opani adom chebia achew nanso ono onye ready so obepa opani adom chebia achew the reason tia obotan ebe time denden dia all come ho nsem money odi matam ne ade ni nyina ni o antisika anko ne nchen wose onye ready so obepa opani adom chebia achew wa hu nyankopon won say kwai ba na ade no e so just man wo say yenye me na ma ready adom chebia no minim no ba bia na so ma ready say so obotan e so okopa chewa me di na chi ene na ko makopa papa no chew because Church of Christ no ye yasem ne ye ka o Bible mu ye ntwa sam ento obi so enti so ko twa sam de ato obi so a e wo mi program ase a e so okopa chewa me no obeko obotan so onye ready once at the end of the day no say wa betina social media say oh pacho eno na e ka kira Church of Christ asori no ene me dan wo so Asiamah na one me deal no me nya zan me nya nkontompo ni me mfa ekwan bone so nkwaji obi asika e wo kwan bia so me na ada obi a enti dia afutuo papa e de ma na wo so wonye no at the end of the day no eno na wafa me da nyame ase na obotan ese me na me coach no mumisa do ma me say na me wo abrochire na me share Lotson TV video bi na me share na obotan ni abre ten opani Anthony Kodwo Boache osofu resurrection power sofu ye owuye sabe papa no nya nwuye o asemwe esi be 1 year ansa na papa no ebewo no obotan abetena Lotson TV video no ho kwa Anthony Kodwo Boache wawu wono wo kan plane se wawu na ne yire na mpese wo kan nokre na na busuafo mpese wo kan nokre obotan hu mfifre kasa dende papa na papa ana me ye voice note
at the bread OBOTAN said, brother, what's what Church of Christ in here? Sunday manu jai. Papa no se wawua anase onwuya e fa hoben. Na sabi so obi awua. We so ya de a de betra social media so. Enti me sraw jai sansam no. Eno bi e na wo de wo court no. Asem bi ho no mu a emfa wo ho. Me ye voice note at the bread OBOTAN. Me ye no. Me who say still the oil no one way. There be no what lost in TV. No oye wild allegations. And someone kakraka OBOTAN kan e wo social media so. Say no ye yi odifo na no ye say no na de wasakra na dwen no. Sansem no. OBOTAN say me na me coach no obekeka sansem no. Ewiase nyina ehunu sa brand no say wo ye otrofo anokre ba kokora enyinimu. Na okwa akopa wo chewa me no ya adwen se kopa chewo na fa de ensema wo kokani wo pe enipa nim animonyam yehu anyankopon na yesom no ote ho na ohwe ye nyina eno nti wonni atro na wo meka se wo pa obi chewo enti OBOTAN so onimu a onfa phone no won fra me no won pa me chewo den opa wanya homaso na onka se onye se de bre nyina me ye no me nka hwe na bre nyina masam nyina ne se vengeance belongs to the Lord. So utimi twasa asem we eto me so ensem wa akeka fa me ho anya no kura ne ade nyina no magyae akire die mamuaw wo so wagyae Church of Christ eno so akotena ba bi Asiamah ntina magyae me na me do ba ye ena me mi to wabegyae me promise you be anasa nsam na obeka efa adom che ni omo aka no ho no na be o kan san dem ka ye be ma ni sika bi mana gyan nsa na be Church of Christ nsa na yete ena sika na adablen ko hwe no ne nsa nka because me be preacher no enye obi asamo a minim anasa asamo a ye de to obi so ena me de ebeto obi so e wo me program eso na se enkasa ne ye no azan ni nkontompo sam na Church of Christ aso na ba Ghana ha no 60 years aba so OBOTAN ni mu a ye were all shades of people e Church of Christ mu radio stations bebre e Ghana ha managers no omo ye Church of Christ for your radio presenters bebre omo ye Church of Christ for bloggers ye bebre omo ye Church of Christ for nanka obi for as why any Steve media no omo so na omo di matem ene ade nyina no se ka me so matu nipa gum so omme atro wahunu de ma me hunu se ye di wo musin kunim dada eno no nokre ene atro ebra bi me hunu ye Steve media wo se me na metua ekoanaba eka ene ekoanaba ye ni programs ekoanaba me share no face to face da tesa wo open ya me no ka say me share wo da aso so wo me de beto wo be ye in this atro sem the more na wo mo ye the more na nyame hira me that is the secret. Matthew chapter 5 e hira ne mo se wo hamo na woya omo na midin enti waka ensamoni bebre ede efa kuma mo aninye na mo ho nsepamo na mo akatua eso ewo esoro me saade no atrosam na wu twatome so the more na wu twatome so na preaching ti no the more na yankupo hira me so they don't know to say yesu hebra omo ye crucify no omo ni me say crucify him no e na be ma yesu abaye ohene a enkasa abe mu nipa no ko omo nye tidientia mi mu a omo no debom no enne be pesa me kai amanfo nyina se OBOTAN enye nipa wasakra na dwen bia e che se owo hidden agenda sa sebo ya wabekan amma hu se owo hidden agenda bi o pe bibi ana adekode no em se ne nsa enkan wa hu se okasa ana abrochirefo enti em se dabremu a mote abroche no bi nsoso no mo sori a mo sandi sika de bre OBOTAN wa wo sori a wo sandi sika de bre OBOTAN no wa wujejirege onipa won ka no kre ensam o ka fa mi nso mi hu nyina sa ne da cho ba betra no be kasa ni nyina nso enya no kre no abu obi din sa nipa ko na ekochi me sa menka we ye nipa wo so wasakra waba awradi mu a mote abroche mu ni musika ma no entu ye Church of Christ ni o wonya Church of Christ ni o na ati abrochire o te Ghana ha na wo sori esande usika de bre OBOTAN so wasakra na dwen a ene wa wujejirege na aye nimguase nso ade ama nipa bebre
tɔda bi a nipa fiefoɔ na wɔn abɛyɛ ne tamfo the Church of Christ foɔ a mo nso so mo hyɛ ɔbotan kutupa sɛ wɔn ka nsɛm egu mi so wɔn ni atorɔ ne adeɛ nyinaa no ɛnɛ yi no kwari nyame no kura na ti mu no sɛ mo ti asɛm wɔ yɛ ɔbotan ɛka sɛ me na me coachi no so wɔmɛka nsɛm ntia ɔpani adom kyɛ bi a na wo a wonim me ankasa no sɛ me di saa adwuma wɔ sɛ ya ɛne mo amosɛmpa ɛtimi nua me pɛsɛ me clarify saa deɛ wɔ yie na so ɔbotan mfa phone amfra me ampa me kyɛw anka nkyɛm sɛ brother me pa kyɛw wasɛm a me kan no manka ne yie na wɔyɛ ahomasoɔ sɛ de brɛ nyinaa ɔyɛ no ɛde a ɔmaa no yɛ nyinaa ne yɛti mu na woka saa na wagye wano akwasi bɔne sɛ wo trɛten no sɛ dabi me yɛ preacher ɔpani adom kyɛ bi a metu no fo maka bebree sɛ obi ka wo ho nsɛm a ɛnyɛ nokware a ɛmfa no nkɔ police station ɛmfa no nkɔ court matu saa fo no enti menyɔ saa deɛ no da na ɔbotan ɛne state media ne obi fo asɛ no ehunu sɛ memfa wɔn nkɔ court anasɛ police station no enti no ɛna wɔn de deɛ wɔn de yɛ me no wɔn de yɛ me ɛwɔ social media so nanso so deɛ me gidie a me kura mu a me ka kyerɛ ɔbotan no sɛ vengeance belongs to the Lord onyankopɔn ɛna aweretɔ ɛwɔ no wo ka sɛm afa wo nua ho na sɛm a wo ka no ɛnyɛ nokwa na wo kyenkyere wo ho a ɛyɛ a ɔdɔfo a wotie me wo bia nyina nsuadeɛ ɛmfi saa adeɛ mu ɔbotan yɛ ɔtorofoɔ ɔnka nokorɛ konkoto story me ne no ntena se eni nkɔmmɔ 1-on-1 15 minutes da ebi nsi da or pretend sɛ onime wo boa onime obabia ni mo onime anso oba yi program baako ani mienu ɛno ano no ebusia wotie dia sɔfo Asiamah a ɔyɛ Church of Christ ni no enso ɛka after sɛ sɔfo ɔbotan ba bonten ɔde sobo ɛbɔ na sɛnea wo so sife hu no kakra metima kan ne yɛsɛ wotie sɔfo Asiamah de no no they compare to obotan a akaya yɛsɛ sɔfo Asiamah ɛka nokre akyɛn sɔfo obotan because baby a sɔfo obotan eni eduri na ofira sɛ wo yɛ expose na nyɛ ne oni honorable kan Japan ɛna yɛ expose ɛwɔ na 2 enti na 2 wɔn so no nsɛm a wɔka yɛ no ɛyɛ sɔfo Asiamah ɛna ka kyerɛ wa na ada sɔfo a wapɔ mo ho tuma wakɔ mo ho nsɛm no ɛyɛ sɔfo Asiamah ɛna ka yɛ na ebusua yɛntumi ngina wekeke so conclude but ye mo mpa ese ye papa ana ye sofo obotan benya ne fa wondie na wonya esuehunu efri ni awaye ne mu se next time bia no o gina bonten ana se ye wa akonya se de adanse efe obi ho a de wunim no enwo se wo kana de wunim so ene wo se wo kana mu se wunim po na wo ka gina ho se obese hia adanse because chi ne bi roko gina empenifo ni mu a obetuma nya adanse die ede ama ebusu aha ye too much message se ne die mu a obeja o comment ato oni ho a wo ti fa ti asem na fe subscribe my page ni Adom an so say na me upload bi ato na on sabeti maka. Do you want to buy a house? Then your worries are over. For sale. Mewasem David Imao. Yes, it's for sale. It's a 5-bedroom gated houses with a beautiful view on Zareen. All for sale. A dining in our Tantra Hills estate. Into Wahibia Freying. They're very affordable. You can simply call us on 050 338 7037